boleh pi barok perlok kamu ngi sen pa pinong te mentu kula mi dik ten penal mo te ki perlok penar sno pas share kene video te pai kene video do kut mo perlok te UP mi ke jingkeli kam ni ne news nem arjar pun rusa ini ga FIFA World Cup pun phagi bakali nga yo mo pai ka FIFA World Cup news nem te lada ngawang pi sekiat te katedang go pending mo sumi rega final announcement katedang ya negotiate gi chpangi dor i ketuga prize jongga FIFA World Cup UP kam ni na gani ka FIFA yang nom ka onga $4 million ya ini broadcast jongga India kami Jio Cinema kami Sony Live mo te kiar ye utit kate dor te ni bhai te kate dang go chronga discuss mo kidang negotiate ispang dor yop ni hiar ga FIFA pang dapat hiar ga he kaum go na ga 4 million kap hiar go 1 million katele gini ki broadcaster jong India ven utit tong to kamera tenga $11 million katel arben gire ini $11 million nong kaung go artli ki FIFA World Cup UP u broadcast live telecast torat do gani ga arpun ro chong lay phole arja lay phole UP broadcast pen artli hagator $11 million katel arben ga ini ki broadcaster jong ke India kumga Jio Cinema ke Sony Live lagi Jio Cinema onggo kam ni na da benpi $4 million te iben bai te ga FIFA World Cup pan ka onggo kate tor te yire kate la da go ha prati ka negotiation de UP ni ga Jio nong ele ben go diang ya gitu ki amount boong ga FIFA World Cup nong to snem wa new World Cup dem ada jar par los haga Jio tip go $1 million por ba ye ka ha sedang yo plek ka ha Qatar te por no $1 million tip go te los haga ada di por san biar ha por plek to por plek bol go por jong ke India por jong ke Qatar area different area gitu dia bini wanong por nong different ago business niau to host lately rika ga kata gani ga USA Canada te ga Mexico te haga por jong ke India nong ni FIFA World Cup te hap goi por senyau te por step terus nyau prau jam tu te predisen yau pi perkhat yones view khai pai FIFA World Cup lada lawar pi hatu te ka tes football lada pi to football lawar le ti porno komo firu khai lada bu arlam pi le no so kwa pro khai pergi thia no dan itu daw no te gino advertiser le kiar kwa gere advertise o sponsor ya gis tiar tarjung ki hagi channel itu bela broadcast tiba new kama Sony Live ka Jio Cinema ter kam tu duna plat gitu ki advertiser man ki promotion ni tiar jong ki se tu channel no na ide daw nong duna pisayo ni tu teman duna yo ni tu te chuan piu yu unut utir ka tu FIFA World Cup adu $11 million udah tet kale tek tu bisa ne bon ku pemi iki hawa mem gitu gi advertiser we advertise ya kita tene bon pemi ka tu bisa daga los temben ki no atre ki dari pile atre pi wen pira te daw te ten yu tet ka tu ka FIFA World Cup trong news na barajar arunro te katele na em ga chronga
discussion happening perdi yung kisa te na em kita jing kerman yo pai na ga jio dang ne ga jing shani aga jio ken to jio dang jio thit FIFA kiwi company te am try jan jio thit sa ko ga jio jio cinema te dong poi update se man poi update nga dong pon nai phimo te se vi ko ong UP football nong arto re kam cricket UP po India famous bhag cricket no baru i company ki they mensen kemen man they sub design hi they kemen man sponsor promotion ki tiar tar jong ki channel sports kam to tip ki ni bha UP ha cricket nong bun berai audience ke nong pai de ki tiar le popular gise man advertise kam tun subo view kol ma advertise yo hini de man bun ki nong pai te popular tu tiar no popular yo fame yo nam te kamte ki arten ni reso te pisai tu ada tu channel te pisai le bun ki nong pai te ni wan dunai nong pai ka football kam te pisai ako India nang dunai fans jok football te ite dauman ten ni company te bisa agi tu broadcast channel TV te te dau se cricket te yo pini IPL le ki spa de hajar keluar tengkap lu gitu ya ini advertiser aga BCCI atau BCCI nong ka yese thet ka i right siki gitu ki broadcaster ki channel made thet i ga rights nong na BCCI te yo rights pun yoga untuk live telecast ke cricket te India bon ki audience nong pai cricket ne te daw man artin ni reo thet se yaga live telecast te FIFA one dunai audience yopi karvi ipor le posen yau thau pa i burusan 4% 4% pa i 4% bon go thiai te daw se te ini channel kini broadcaster terka FIFA World Cup te mah nah itu ma kwa ong ipi so was share like ini video yo ulat kwa bi man chpangi ai khobor chpang FIFA World Cup yo phi ni cha prang te subscribe share ni ga video dengan bu jingkermen ba yo pa ya FIFA World Cup da besuk claim ka jing su man claim ka subscription free mah lada ka lada yo tong pai te lada e subscription le ar pher yo tong pai se lada su chibnai sap ar pher se kam nong pi pai ba koble shibu pi bro